Selektor, evo još jedan poraz od Finske, pa evo, kakvi su vam utisci? Pa ništa, mi smo večeras onako i pored ovog poraza ovako pokazali neku reakciju, neki karakter, nešto je to malo, ne malo, bilo je jedno 15-20 minuta dobre energije, onda stare greške i stare iste greške, 20 izgubljenih lopti, 9 promašenih bacanja, mnogo tehničkih greški na terenu koje ne može statistika da vidi 3-4 faula na šutu za 3 poena. Svaki moment u nekom gdje bi mogli negdje da priđemo ili da budemo u utakmici, tako dalje. Mislim, toliko je tih stvari koje dovedu do ovog poraza, ali kažem opet, ovi momci večeras smo lišeni bili i još jednog igrača, to je do kraja prvenstva neće biti Zorana Nikolića, povrijedio je stopalo na utakmici protiv Litvanije, tako da još jedan igrač manje u rotaciji. Jovan Kljajić dan pred prvenstvo, evo sad iz Oki, tako da onako negdje nekakvim pekovima, nikad kraja, međutim kažem, nismo se nikad žalili ni tražili opravdanja, to je to što je. Igramo u ovom trenutku, ja mislim, svoje maksimume, kako god to da zvučalo. Mislim da su ovo neki možda malo bolje, preciznije, da smanjimo taj broj izgubljenih lopti. To bi nam donio neki jako ekstra, da kažem, ekstra kvalitet, ali onako sa 7-8 igrača koji mogu, 7, najviše 8 igrača koji mogu da igraju ovaj nivo takmičenja, to je veoma malo za Eurobasket. Znali smo mi to i prije Eurobasketa, to je znao sam ja, ali trudili smo se da ne pričamo o tome i da ne razmišljamo o tome, nećemo i sad pričati o tome. Imamo 2 takmice još, Švedsku i Veliku Britaniju. Stvarno ćemo učiniti sve, ovi će momci sigurno gledati da igraju maksimalno i da poginu te 2 takmice koje na kraju bi nas odvele u drugi krug, to je da prođemo grupu. Šta znači proći grupu? Lijepo je zbog ovih koji su debitanti tu, da vide kako to izgleda, lijepo je zbog ovih momaka koji će vjerojatno pojedini završiti karijeru reprezentativnu svojim prvenstvom. Lijepo je zbog same javnosti, sad tamo već kad bi prošli ukrštamo sa također vele silama, ali kažem, nećemo se prodavati, pokušat ćemo da ove takmice riješimo svoje koristi, iako će biti to veoma teško, posebno protiv Švedske koja ako na ovom prvenstvu igra dobru košarku, gledali smo se takmice onako prilično slično o ovome što radi Finska, morat ćemo dođemo taj neki ekstra trud da bi došli u situaciju da pokušamo pobediti tako protiv Švedske, prvo Švedska, pa tek postoji Velika Britanija.